Miti koro dana tama kare Gambela mento content. Kenyam Gambele la jeno jente ke demokrasi ki take a ferry. You know. Alo fair ni diala Gambela agenda na ngai kon diala na modioja. Gwaza me me per na temi shale perry alare ngoni ke constitution man yan ka wech chala en wonene awa majority rule minority right. You know. Ala majority kene de kon de ruine ken kene to wan kere weje mo kene de kon de ruine ken de kulo goranga adoren to kore konwan Gambela wan nuerten ko Gambela te ga do rang diech do ne am nuer mo wan ken lon ken di ala kontin kokien do rewde anyak laber gur ken nuere do diodien amajan to komatin ka opo kan dang diech nuer anyak majang komo opo kendo dang dieje ti kendo ron konan shalke Gambela keje e Gambela Gambela kendo dang dieje ti mitele ka shaje de chole Gambela chaje de chol beno jene state ko kamuni je do dang di ala doron bakelien si dor dungno amadore to romonetin amara jitigrait ta faratin tijidi boptin ka dor ko kendo ngwan no kendo di ala ti kanin konan shenga Gambela duno ne de ngwan kan ngani kan war mina ben ko tegne te bir Gambela bi yen de kan wore muroy nako the constitution mo e mogwa ki bok won man cha gor ki re we ki Ethiopia ka Gambela ete ke democracy mideten la Gambela tele chero yen ke democracy mi yen ro de democracy ne kon de ko de kan nan kan wore ngai ke je do no gat konon te nyal to mi ken kenete la lazy ki kenete weak no mandana weak ke o ken ngai ken chwondien ka duno shi kan lat kono ma en ramote ka parliament mi jin politician bi resap this thing wa chon bilar cha logo kume cha log banan yal tang mi no bi chon bilar wonene kon wana ne ka Gambela mo right kane ka ja ador mo tot me pinda ka cha ja gorga constitution wonene ne re kon wana kane de kon bana right ala vice president jende kula ramadan la ngade jende kula kende kula baro ber de jeng kwerewde kwere nyam da dung wari namo de gan wada ro tike je ngu mo roine barka jamone metena barka de wi kom ko tango ne kon de kon tilla civilian kini de content simply we are simply living life ka Gambela you know tilla kon chong ko dong de joran de jeling do no ne kon tu kom la kan te jo ngwana ne mo ngwana yo ngu machine roi ka je ngu shiga ne chine kwar nyam chine jego ko no ne me nyu de je no ne Gambela chetedi che corrupt ko di ci kwar nyam ci dung nuore dung bar mi minority ko ken ka minority en ken majority kan nuore ngai ken je already na mane cine ana me mi che won yal che gin yal ngai ken ci mi che ran right mi te ram la right ke yagani kon te ka federal government no kon normally tangos ni la nan ka bawlet ki baw mi te ka lan mo walat ka disa ba nan ka dobdel gorma nan tatin la ken ti jino ne ran wan ken kan ngane ba la ro kan nuore ngum ci ken ro jona lamela kana mala la kana la ro ne yene de kon la nuore politician kun ke weak politician kun ku yan to buñ eno ala kum Ethiopia te ke national language ne dangro men yam atuk buñ rewde tuk linglis mi sha kon da ka tuk buñ te to kawain te ten reje mi ngai ke je no mu raje boko to kawain mi te ram ku to kawain la ji da moy ga tin content tin linga tin ba linga je ka tuk buñ ga je kejin ba muke tuk buñ bo kajiram mo mute ka parliament la ja mo ga boka dung to kwa ni be dor billing ga je go an mas de dan tuk ana tuk right ji mo la ja translate ki jala very important no eno jini ku tuk buñ ci jana dan de na rom ka je dundo kon ne kon de Gambele ci gan kon te nyam dan ki da mana kon ki gwana kon tere kuma ka shika ni timo til luang melet kana munyo de gwano Gambele men tat na tin ga je cha na kam chondien tele freedom tin ci democracy bo man te Gambel ko mo right ke ye a minority na mo ci tele democracy miatin munyo de gwano yene ko te ko kam dien cha dien go jeno adobo dien be Gambel bo ga je jen menen yene mo an minority mo right ye tele ye piu wuji dan dien tin kan yulan tele piu karaba tele je dubin ko ngan dial ci ga dak cha ga let mi yene go dob university men jen ka jena naka ronabat ki Mazuria wena tongmi chala de jeg mena jenen kono ya pit der
jana kon kan ku yer kan open mena ka compare nan ke long ano nan ke long very far chene la janti ke jana god jana blat goma ka janti ti je ka long ti mi cheng me ben en cheng me point de brunya na roal la kan kula yala ro e cha ka cham go ke cha ka cham de ala jam piet ke ja la ja kal ka ba kal ke jene dubdo ko che bu kula je ka de ke nda o cham ko tin ke nda o cham misio yen ka yen di korab yen ko la bar fijemi ala university di da na mi di long chi aja de yar ka ku o nuare te ku nuare de ala ka go de charda go ti dial should be perfect but ka ku ko tele democracy we dan ke chi kuma cha korab kan ko ni korab ka bar ajen mi shu kon ka je tele dan tele je piu tele je karab shar ban chi ka je tele shar mu gatin ine ko la gat gambel yen charlong we won yam de ne ya correct and all this thing de kum Ethiopia da tikal ngan mu gatin no kon we dan de kon la no kan de kon la berti la minority ajen chale weakness ala yen man la we de yare mu right yen de tot kun manan to ka ketene ken ko de ke ye blog de waji kan wuci kan ala la shar kan tin kon de let kan gala kan de kul jogo ne mena shar be go gor dob dan de we dan de let ke je gor dob dan de nuer kon de pu je ke je tina de wi jum ga jiw jum na ga walang wona nika varo river kana river wona jong pitin ka jana area dan ke lude mo ke matur de na ba mat pidi gotin ku piut go ku le ku yier charan gwa ja ku yier dub diala kon ya re ka gwa tin nen mo gwa ti ku yier oh my god titi kan diala tin nga nongri titi ka gat kon tin yam ti la bus kon mena chara gwa shuru di chu jaga ja bitalotin ka shuma nanan shi gor shu jaga ja ba zero ba jen gora no de tep nyana ma ku gambela biata ma